Tonight, let us continue this wonderful lesson that we have started last Wednesday. At matatagpuan natin dito sa James chapter number 4. And we'll be reading James chapter 4 verses 13 to 17. At basahin natin ito responsively, okay? Surot yu dagiti panagkita yo. Kuna na ti Biblia, ti Ilocano, in kayo ita, da kayong agsasao, ita nga aldaw, when intun bigat, in kam to ti maysa nga ili, ketag naed kam to ijay ti makatawen, ketag gatang ken agtagilako kam to, ket makagunguna kam to. Idinto adi kayo ammo ti maaramid no bigat, taan niya ti biyagyo, pudno akas la maysa nga alibungabong, nga iti pagbiit agparang ket agpukaw, rebeng yu kumaasawen, no pagayatan ti apo agbiag kaminto, ket aramiden minto daytoy, wenno dayjay. Ngem ita agragsak kayo, babaen ti kinapasindayagyo, isu amin nakastoy panagragsak ket isu iti dakes. Ti makaammo nga rod, nga garamid tinasayaat, ket di na aramiden, daytoy ket basol ken kuana. The title of our message is Consider God in Your Plans. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for the Bible. Thank you for what we are going to learn tonight. Empower your servant. Bless everyone who will be listening, especially our internet connection. Pagpalain niyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We are discussing a topic that is very fundamental. Pag sinabi nating fundamental, basic, very vital and key to our success as children of God. And this topic is all about planning. Tatandaan niyo po, lahat ng nakikita niyong mga man-made na mga bagay kung bakit napakaganda ang outcome sapagkat may plano. Ang bahay, may plano. Sasakyan, may plano po yan. May nagplano sa makina, may nagplano sa design ng body, may nagplano doon sa kanyang pintura, at lahat-lahat pa niyan. Tignan nyo ang mga, for example, tignan nyo mga subdivision. Kung bakit napakaganda, may plano. Ngayon, on the other hand, tignan nyo yung mga bagay na ginawa na walang kaplano-plano. Hindi ho ba napakapangit? Hindi ho ba ang daming problema? Hindi ho ba napakadaming mga suliranin na dapat naiwasan kung sana ito ay plinano ng maayos? That is why we are discussing tonight about this issue of planning as vital in our success as children of God. Now, sa pagplano mga kapatid, napakahalaga na meron tayong tinatawag na consultant at merong ganap na consultation. Sapagkat if you draw a plan, if you try to draft a plan without seeking guidance from a professional, malamang ay may mga bagay na hindi mo makita, may mga bagay na yung professional ang makakapagbigay sa'yo ng very good advice. That is why, dito sa ating lesson ngayong gabi, ay ating pinamagatang, Consider God in Your Plans. Ibig sabihin, siya dapat ang consultant natin. Siya dapat ang kasama natin sa ating mga pagplano at maging sa ating mga binabalak sa buhay. Do not try to waste your time, your resources, your life, your future, your opportunities. Dahil lang sinet aside mo ang Panginoong Diyos. Include God. Consider God. That is the very point of our message tonight. Ngayon, dito sa ating pinag-uusapang mensahe na consider God in your plans, meron pong tatlong mistake na ating makita and let us learn from mistake. We should not duplicate a mistake. Kung nakita nating mali, wag na nating ulitin. Wag na nating gayahin. Wag na nating hayaan na sa atin mangyari din ho yun. So there are three mistakes that I want you to learn tonight that we should avoid, and we can see that in the passage that we have read tonight. Una po dito sa verse number 13. Sabi dito, Go to now ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Kung ating tinitignan mga kapatid,
Maganda yung kanyang plano. Pero meron pong problema dito sa kanyang mindset, sa kanyang pagplano. Actually, maganda naman yung mga plano natin. Kaya lang merong kulang, may problema. At yan ang dapat nating iwasan. Number 1, beware of self-centered planning. Beware of self-centered planning. Alam niyo po yung salitang beware, dapat talaga maging aware ka. Kasi meron po tayong tendency na magkaroon ng self-centered planning. Pag sinabing self-centered planning, ito po ay pagplano na nakasentro lamang sa self. In other words, it is a process of thinking and planning and reflecting na hindi isinasali ang Diyos. Kung titignan nyo dito sa ating binasa, sabi niya, today or tomorrow. Ibig sabihin, He planned a period of time. And then we will go into such a city. He planned the place. And continue there a year and buy and sell. So He planned the procedure. Ito ang aking gagawin. And get gain. He planned the profits. Makikita nyo mga kapatid, but the problem, dito sa taong ito, nakita niya yung period of time, nakita niya yung places, nakita niya yung procedure, nakita niya yung profit, pero hindi niya nakita ang Diyos. Mag-ingat tayo na sa ating mga pagplano, nakita na natin lahat, na-consider na natin lahat, pero hindi natin kinonsider ang Diyos. Ibig pong sabihin, we will only bound to fail. Magkakamali lamang tayo. Or if we will even succeed, we will succeed miserably sapagkat hindi natin kinonsider ang Diyos. Parang ito yung isang karpintero na naglatag o gumawa ng isang bagay na hindi niya kinonsider yung measurement, hindi niya kinonsider kumbaga, hanapin nanunot, DJ, dapat nga pangiplastaran na, DJ rukod na nga isut agidiktar. That should be. Kaya lang hindi niya inisip yun. Gawa ng gawa, okay, no kung mapalitada, pilkat nga pilkat, di na matrino ko, di na inconsider kakabsat, di DJ daddo mga bambanag. So, kung minsan, marami na tayong ginawa, naisip na natin yung period, places, procedure, profits, pero hindi natin kinonsider ang Diyos. And then when we begin to realize after all, lahat ng ating ginawa, vanity, meaningless, walang katuturan, walang silbi. Bakit? Because it is not in line with the will of God. Mga kapatid, the bottom line of this point ay ito. If you are going to plan, let us make sure it is in line with the will of God. Kaya nga, ang Kristiyano, ang lagi nating sinasabi, not my will, but thine be done. Beware of self-centered planning. Number 2, the second thing that we can see na ito po ay mali, balikan po natin ang verse 14. Sabi niya, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang pangalawa na dapat nating iwasan na mistake o failure is number 2, beware of self-confident presumption. Beware of self-confident presumption. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Pag sinabi nating self-confident presumption, it refers to a state of being overly confident or certain about something without having substantial evidence or a strong foundation for that confidence. Ibig sabihin, mga kapatid, nagipagarup ka, nag-akala ka, nag-expect ka. Kasi yung tao nag-expect eh. Nag-expect na makakarating sa lugar. Nag-expect na magtatagal siya. Nag-expect na may mabibili. Nag-expect na may pagbebentahan. Nag-expect ng may kikitain. Subalit ang expectation po niya is just a presumption because it is only built on expectation, pero yung expectation na it is not built on a certain ground. Ang sinasabi po ng Bible sa verse 15, for that ye ought to say, if the Lord will, ibig sabihin,
yung mga expectation natin of the future, yung mga plano natin, ay dapat i-base natin yan sa if the Lord will. No pagayatan iti Diyos. Di kaya nangasawan kakabsat, let us remember, life is a vapor. Plano ka. Sabi mo, in-expect mo to. Ang tanong, are you sure you will be still alive tomorrow? Are you sure maabot mo pa ba yun? Are you sure buhay ka pa ba to see that plan come into a reality? The expectation is there. But do not live a self-confident presumption na nag-expect ka na hindi mo binase sa kung ito ay papayagan ng Diyos na mangyari. If the Lord will. The Bible says in Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow. Ibig sabihin, do not be proud about the plans and expectations that you have of the future. Why? Because thou knowest not what a day may bring forth. Hindi mo alam. Walang nakakaalam. Walang nakakasiguro sa atin kung buhay pa tayo. Hindi niya sinasabi na huwag ka nang magplano. Ang sinasabi, kung nagplano ka, dapat sabihin mo, if the Lord will. Remember this, time is fleeting. Time is fleeting. Be careful not to waste time. Ang sinasabi po dito mga kapatid, do not presume that, do not presume upon the time that you have. Wag mong parang i-take for granted. Mga kapatid, baliwalain na lang ang sovereignty ng Diyos. Pag sinabing sovereignty, God is in control of your life. God is in control of the event. That means that when you plan, when you set your expectation, you've got to base that on a sovereign foundation na sabihin mo, no ipalubos iti Apo. For example, dun sa Luke chapter 12, verses 16 to 20, we are not going to read the passage anymore. Nga makita tayo dito, ti maysa nga nabaknang nga tao, nga nagplano. Magaling po siya sapagkat he is a big-time farmer. Nag-ani. At sabi niya, this will I do. Rakrakag to ti kamalig ko. Mangpatakderak iti dakdakkel. Nga iso iti pagi tambakak. Dagitoy nga apit. Kat kunak to ti sarilik, I will tell to my soul, soul, thou hast labored for many years. Sabi niya, now, take thine ease, eat, drink, and be merry. Ibig sabihin, in-expect na kakabsat, nga may enjoy na. DJ ka lang pa nag-retire na. Hanapin ang panunot kakabsat, DJ sovereignty of God, no ipalubos iti Apo. Iwasan natin yung mistake na yan. Pag nagplano tayo, let us always be mindful, no ipalubos ti Apo nga si bibiyag tayo pa'y. Now, not only that, when you talk about self-confident presumption, do not expectarem nga DJ planom ket mabalin nga agbaliw pay. Your plans can change. So do not think nga, okay, deti iti planok, detoy iti aramidak, ket kasjay ti mapasamak kakabsat. Sometimes along the way, God will change the course. God will intervene. God will interfere. Kat agbaliw kakabsat dagiti sitwasyon. Isu nga habang nga awang kapay sadyay, agplano kalata, ngam si kakararag ka nga kunam, Apo Diyos, no ipalubos mo nga si bibiyagat, kat aramidak daytoy, kat Apo nawaya ka nga agtrabaho, I know things can change, and I will be always be pliable and be submissive to the changes that you are going to make along the way. Amen. And by the way, no ti Apo kakabsat iti nang baliw, nang nag-intervene ka dayta nga plano. Hamo kumakungkuna nga, ay saan? Dayti ti kayat ko, dayti ti plinanok, dayti ti inambisyonak, dayti ti pangarap ko, hamo kungkuna.
Kaputa, God knows what is best. So the bottom line is, when you plan, you have to set your expectation or plan on the sovereignty of God if the Lord will. And secondly, you have to set your expectation on the wisdom wano discretion ni Apo Diyos ngano ti Apo baliwan na di kiti sitwasyon willing kan tulat ta ko makakabsat nga agad just. Haang ngano dete, gaputa isut plinano mon, isut inambisyon na mon, namnamaam nga 100% isulat tanti matuloy kakabsat. You have to consider God. His will if you will still be alive. And number 2, His wisdom to probably change the course of your life. Basta consider God. Do not live in a self-confident presumption. Manu kakabsat, dagiti nagbalin nga palpak iti biyag tayo. Gaputa di tayo inconsider. Dagiti changes nga kayat iti Apo. Baliwan na. Di tayo mo't agad just. Gaputa nagpresume tayo latang ano anya di plinano tayo. Kat isulatan kakabsat. Malay mo, meron palang mas maganda na gagawin ng Panginoon. Or meron parang inihanda niya. Ginamit niya lang yung plano mo as a springboard, pero meron pa siyang mas magandang gagawin para sa'yo. That is why you have to be submissive. You have to dedicate kakunam ti Apo, Lord, my life is in your hand. I will execute this plan as you will, and be free to change whatever be the course. I will be pliable and submissive to adjust myself, just in case. Amen, kakabsat? Okay. Number 3, not only beware of self-confident presumption. Number 3, beware of self-complacent procrastination. Beware of self-complacent procrastination. Didi verse number 17, kuna nakakabsat, therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Dayjay ka no makaammo, nga agaramid tinaimbag, kat di namot aramiden, ammo na dinaimbag, ngam di na inaramid kakabsat, basol king kwa na dayjay. That is what you call procrastination. Panangitong tungkwa. Ammom di dyan nasaya at nga aramidem, ammom di husto nga aramidem, ngam hammumat nga aramidem nga dagdagos kakabsan. Procrastination may be the biggest problem most of us face today. And I think the reason why many people are suffering, many Christians are suffering, numampay anak na tayo ni Apo Diyos, apay nga kasla, agsapsafer tayo kakabsat. Hana basol ni Apo Diyos no apay nga agsapsafer tayo. Mabaling nga timay sa nga rason, no apay nga agrigrigat tayo, wano agkarkarigatan tayo kakabsat, is because of our procrastination. At dadigiti in reveal ti Apo, at dadigiti in pakita ti Apo, in pasimudaag na kada tayo kakabsat, nga dapat nga aramiden tayo, ngam itong tungkwa tayo mo't kakabsat. Kaya nga sound, we are not considering God. Hawatan nyo na ijay. Nagpintas deti mensahe. Nagpintas din ang nga preaching. Ti Apo nakisarita kan ka. Nalawag. Amen ko na. Idi agawid ka, linipat mo da ijay, di ka mat inconsider nga aramiden da ijay nga banag. So anat na pasama king ka, procrastination. Kaya't nga sawan, dayjay sagsagana ko mati Apo, nga blessing, kadayjay panangaramid mo, kadayjay nga ibagbaganakan ka, kat napaltar kakabsat. Napaay. Saan nga natuloy? Kat kunamton at the end, apay kastuyak, apay agkarkarigatan nak, apay agis istragilak, apay Apo. Dapat hamo saludsudan kini Apo Diyos, evaluatem tabagim, ana ti hamo na aramid nga pagayatan na. Ana day di hamo in-consider nga imbagana kan ka. Kung nati Apo kan ka, kung nati Apo kan ka, hangga absent ka, digiti amin nagimong, hamo mo ti kaskaso kakabsat. Kat di mo amo nga dagayang blessing ay sagsagana ti Apo kan ka, ding ka pa nakigimong, di pa nagtulnog mo pa ng tungpal mo, kadayjay nga ibagbagana. However,
You are not being obedient to it. Isu nga DJ nga blessing kakabsat, napaltar. Sayang. You see that? Kathan nga sika, mairaman pa kita'y tao. So nga mo yung, I believe, nga tirasun no apay nga ado dagiti tao nga agrigrigat, ado dagiti countries nga agrigrigat. Why? Because of the sin of procrastination. People knew the right thing to be done, but they delay, they don't consider it seriously. Tapos isukumat ipamaysada, isut i-aramidan da, isut i-prioritize da, di kad alisto kumat pa nagduras, but they don't consider it. Kalati arig nagakabsat, di kita data Kongreso, data Senado, no da Duma Puera de los Buenos, amuda nga nasayat, di kita nga lintag, itantantanda, ibaybayag da, aging gana nga da mapasamak, aging gana nga da casualties, aging gana nga tunukwan review undamanan, di dantuman ipasa nga batasan, at dantuman mapasamakan. So people repeating the same cycle. People are suffering. Why? Not because of lack of opportunities, not because of lack of resources, but because of procrastination. Kuna ti Biblia, daytoy ti iwasam. Iwasam day jagitan tantan. Iwasam day bagat ti apukan ka, kat di mo aramidan ako na to him that knoweth to do good. How do you know what is good? Baban ti Bible. Baban ti pa nakisaw ti apukan ka. Baban ti pa nagdingag mo ti preaching. Ti apo ipakita naging ka what is good. Anat pagimbagam, anat pagsayatam, anat rubang aramidam. I-consider mo nga sigod. I-prioritize mo. Isut asikaswam, isut ipamaysam, isut dapat ipatungpal mo iti panagbiag mo. The sin of omission or procrastination is a very deceptive and dangerous sin. Amom jay tao kakabsat, nga gitantantan, ada ngamin excuse na eh. Alalilawan at sarili na eh. Kasla kumano young people, kung nati apo agserbi ka, kung na young people, inton lumakaya kung tag-enjoyak pa iti panagbiag. Day jay nga rason kakabsat, awam maitid na nga naimbag. Maikalang isuna ka, day jay pagayatan ti apo. Ma-realize nanton, isuntot pa nangaramid nan, ngam aduntot na misanan, no diket baka naladaw pa din kakabsat. Sayang nga biyag. Life is wasted. Kung na ti Biblia, your life is a vapor. Kasla alibungubong akparang, tunukan nagpukaw, very short. What this passage is reminding us, nagababati biyag, don't waste your life. That's why consider God in your plan. No, agplano ka kakabsat, hanga selfish lang at ibagim. Iyuman mo ka na po Diyos. Number 2, no agplano ka, i-consider mo nga, no pagayatan ti apong agbiag ka, i-consider mo, things can change. Adot mabalin agbaliw. Kat masapol nga na, agtalag ka na na po Diyos. Kat number 3, no adamot ti ibagbagaanakan ka, to him that knoweth to do good, aramidem. When apo, yes Lord, hala nga yes tingiwat kakabsat. No dikat yes iti panagbiag. The sin of omission is the reason why many homes are falling apart. Maaboy daran kumamot digiti nga problema. Kaya lang idinakitam, hammo inasikaso nga sigod. Kalati arig na kakabsat. Ammom nga adabutaw tagalbam. Aya, di ka mat inasikaso nga sigod. Inuray mo nga agbagyo, idinagbagyo. Perwisyo lang arod. Di ba? Kakaasi ka nga, agikabkabilanti, banga, timba, arinola, pati baso, na linya-linyan kakabsat, nakarugrugit tabalayan, nalayos tabalayan, apay. Is it because of the bagyo? Haang kakabsat, tatalaga nga umay, ti bagyo, ti panagbiag. Amutay nga hantay, amuno ka ano nga umay. Ngam talagang umay, digito nga kalamidad ti panagbiag. Masapula nga, idi amom nga nasayat, di aramidem, inaramid mo nga dagdagos. Inkasom nga sigod. So dati di bagpagana kakabsat. If to him that knoweth to do good, no naamuamon di narat sa ka aramidem, no impakita ti apo kan, aramidem mon kakabsat. Ikabil mo yan ta priority list mo. Hanga dete, itanapelang kung kunam no. Hana mabalin nga no, di pakita ni Apo Diyos king kagat itant apay, no kunata presidente king ka, kunana, aramidam deto, itong tungkwam, presidente ta nagsarita, leader of the land. Di imbaga na kan ka, kaya nangasawanhan na imbaga kakabsat nga para lakan ka, no, di ka, imbaga na kan ka,
adun iti ka connection na iti panunot nagat no dim anarami kakabsat maperdi iti plano. Kalati arig nagat no kuna kuma di jak paubraging ka aramidem detoy kunana. Hanaim baka di jaking ka nga detoy awang gapgapunan. Do di ka kunana aramidem detoy. Gaputa da sumarsaruno kakabsat nga plan-planuan na pay. Nga no dim inaramid maperdi iti plano di panunot na kakabsat. Kastamot ti Apo Diyos kada tayo. No kunana king ka aramidem detoy. Kat di ka inaramid, pinerdim day jay aksasaruno nga napintas nga plano ti Apo, agasam kakabsat day jay. Iso nga ti imatang ti Apo, procrastination is a grave sin. Makabasbasol ka kanapo Diyos. Makabasbasol ka pa ikat ti sarilim. Makabasbasol ka pa iti pamilya. Makabasbasol ka ti church. Makabasbasol ka kadiat tao. Kaputa di jim pinangaramid tinaimbag. Pati isuda may ramraman. Pati isuda kakabsat makipaglakam. Kadayjay nga na naimbag nga resulta. Kadayjay nga procrastination tayo kakabsat. Isu nga, itangarabi kung natin kumaapo tulungan nak. Nga iwasak. Daytoy pagkakamali. Nga warning nga intet iti Biblia. Iwasak apo dayjay agkaroon nak dayjay self-centered planning. Ngano agplano ak nakitak aminan, nakitak DJ papanak, nakitak DJ amin, kat di ka man lang nakitan Apo Diyos nga consider. Dapat iyo man kuking ka dagiti planok. May kadwa, Apo tulungan nak, nga haanak ka datay tao nga no anat inexpect ko, kat sigurado ako na mapasamak. Dapat Apo, kung ipaubayak, no pagayatan ti Apo. No ma-disappoint nakman kas pagarigan, kaputa, hamo impalubos Apo, kat naisaganak ti puso. Naiprepare ko ang aking puso at isip. Doon sa disappointment na to dahil nakasalalay pa rin sa kalooban ng Diyos. I will base my expectation on the will of God, on the wisdom of God. Kat Apo, iwasak deti procrastination. Ngano na amwa kung tinasayaat, no impakitam kanya kung tinaimbag. Katrubeng nga dapat aramidag Apo, hangkong itantantan, no di kat i-consider ka. So kakabsat, i-consider tayo ti Apo ti plano tayo. I-consider tayo ti Apo ti panangipatungpal tayo kadigiti nga plano tayo. Kat i-consider tayo no adda ti ibagbaga ti Apo kadate nga naimbag. Amin ay baga ti Apo awang pagdaksan na imbag amin. So ano dahi di pagpakita ti Apo king God, do not procrastinate. You have to do it because the Bible says it is sin. Basol ka na po Diyos, makabasbasol ka ti bagim, ti pamilyam, ti church, kandag iti tao, mairamraman da, kadayjay sin of procrastination. Brethren, tonight, I encourage you, consider God in your plan. I-consider mo ni Apo Diyos. Kada iti message itang Arabi, ana iti nakablesam. Ana iti nakitam kakabsat, nga kala, paka-irelatam nga mistake ti biyag mo. Si kakadijay tao nga no, agplano kat di mo ni karkararag. Agrel-relay kalatan on your own understanding. Si kakadijay tao nga no, yung patungpal na tayo plano ng kat di nakitkitanan ka. Sa di na ikon-consider nga, baka ti Diyos baliwan na. Kat masapol nga paidalan na taga na po Diyos. Nga no, hay na ipalubos ti Apo, han na ipilit, jirik na nakakabsat. Han nga self-confident presumption. No di kat, makitam agtalag ka ti Apo. Si kakadije number 3. Ngano, di baga ti Apo king gagadete, itantantan mo. Hami kon consider. Kakabsan, consider God in your plans. Consider God in your life. Kararag tayo. Apo Diyos nga nailangitan. Agyamang kami Apo kadete nga mensahe nga nangaganmi. I know this is a very timely message to all of us. Kat Apo, I gave the principle. Adda kada kamin Apo nga mang-reflect, mang-evaluate, agsarming kat mang-realize no, anya ti application na ti biyag mi da ito, itapno, improven mi, balbaliwan mi ti sarili mi Apo Diyos, kat i-conform mi, dagiti biyag mi, iti pagayatam o Apo Diyos. Forgive us for the many times nga nagplano kami, nag-move kami, nga di da kaing consider. Uno, da digiti ibagbagam kada kami, di may consider, intantantan mi Apo Diyos kat, da kami itinadaksan, nakabasol kami Apo. So nga itang Arabi, help us to never repeat the same mistake again. Help us, Lord, to live in accordance to your will. Bless my brethren, both near and far. In Jesus' name we pray. Everyone says,
Amen and amen.